Тема найновшої емісії «Добрий вечір, Войводино» буду пріоритети у роботі нашого національного совіту і найзначніші активності, котрі предстоя нашій заjednici у тим року. O tih temah budu bešedovac gosti u našem studiju Olena Papuga, državni sekretar u Ministerstvu za ljudski i menšinski prava i društveni dijalog i predsjedateljka odbora za službene hasnovanje jezika i pisma Nacionalnog sovitu Rusnacoh i Borislav Sakač, predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh. U tej emisiji hodni učestvovati i sami patrače z ospitanjami kotri možu postaviti z našim hostom na telefonu našej redakciji, čije číslo 210 15 36, povolankove za Novi Sad 021. Dobri večer, Vojvodino, na štvartok 25. marca na 20 hodin i 30 minuti.